Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke ipotše gore santse ke tle ka strategy se sentshwa se e le gore ke tla se šomiša go delivera di-readings tše ke plan ke le direla tšona. Last week promise gore ke tla dira le di-daily readings mara go tšela gore ke a palelwa jwalo le jwalo ka baka la mabaka mangwe goba mebereko e mentši so ya bantho la nore okay tle ke kgonneng ke tla dira ke paletše it's fine okay but then ebile ke decidele gore Monday prediction weekly predictions e le gore ke dira every Monday ka ke dira ke tlo ne dira as usual mogale ke dira ka gona mo ile ke bala dikarata ka le melaetša and then ka fa le di-advice based on melaetša ke tla bang ke humana and melaetša kore di-advice based on reading ye e tla beng e tšweletše akere but he le ke tlo dira di-daily readings like ya Labobedi, Laboraro, Labone daily readings e tloma for 3 days Labobedi, Laboraro, Labone so this readings ke readings tše le gore ga dina di-advices ino ba melaetša ke no tlhalosetša gore today ba re go tlo dira so ka botša mabaka a ditšhelete ka botša ka di-relationship ka botša ka mebereko ke ka mokgwa ke tlo ne dirang ka ona re tseba gore today o tlo ba today o tlo ba so then ko reading ya ona o ska expecta di-advices ge advice e ka tla e tla ne ba itlile but ga e setle o ska wa makala but reading e le re tla ba le di-advices ka mehla e tla ba weekly predictions and then the weekend predictions prediction e tla ba gona from Friday le Saturday le Sunday ge ke kgonne go kry-a nako o di dira ge nka kgotse le gore Friday a se kgone go e dira weekend prediction then maybe Saturday morning if Saturday morning a se ke kgone go e dira then go ra re beke ya gona goba weekend ya gona o ka se be le any weekend predictions le gona di-readings ke tlo ne di dira ge ke kgweditše nako ya go di dira ge nako e bile gona goba ge moya o dumetše gore well nka di dira but ge moya o sa dumele goba le nna ke se ke humane nako obviously nka se di dire for that day but ke tlo no advise gore ge le gore maybe o nyaka molaetša for that day you can choose any reading e le gore ke e dirile ya kgale o ka no choose ya 3 years back ya 4 years back o tšwa go wena ye nngwe le nngwe e le gore o ka re matlho a ga wela mo go yona wa no kwa o duma gore o ka e bala e bale e tla bolela le wena ke a leboga ke rata re dira reading ya rena ya today re ko rena tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang re ko rena challenges tše re tlo bane le tšona e tlo ba tša mohuta mang le gore na re ka kgona go solva mathata a rena jwang goba ke di-actions tše di feng tše le gore re ka di tšea ka gare ga bophelo e le ge re leka go kaonafatša maphelo a rena today ge letšatši le hlaba o tla tsoga o ena le energy ya gago ke bona e le gore mohlomong ka ba go bile le toro tše le gore o bile le tšona tše le gore o ka re go tsoga forogo wa ke potšiša kudu ka tšona ge e le gore o tla di gopola ge e le gore ga o di gopole ka moka o ne go gopola parts tše di itseng it's fine le ka go di ngwala fase goba mohlomongwe o leke go nagana ka tšona gore o kgone go humana melaetša ya tšona gore na botse ditoro tše di be di reng di šupile mang di šupile wena goba motho o le gore wa mo tseba goba motho le gore o tlo tla go wena that day motho le gore o tlo kopana le yena tšetši lona lewe so go na le di-science tše le gore o tlo di hwetša e sa le mesong di-science tše le di tšwa go mangelo a gago kore o ka kry-a this science tše le gore mohlomong o tla ba o sepela mo tseleng goba o le gana ka mo gae o le ka montle goba o le ka mo ntlong mo le gore o ka bona science tše di itseng gantši go le montle ka ba science ya dinonyane maeba goba mafofa goba tšona dinomoro goba kgotsa gore di-science tšeo di tlile go wena ka tšona ditoro tšeo bileng le tšona goba le gore ga se o bone any sign mo ditorong akere batho ditoro tša gago di na le molaetša o moitseng so o tlo tsoga o kepotšiša ka toro tša gago goba o tlo bona this science in the morning science tše go na le ntho e le gore di a e bolela mo go wena science tše di go fa molaetša wa tšatši la gago la lekgono and science tše e ka ba ntho la gore e le sign e le gore goba kudu toro e le ntho la gore e lebišitše mothong o mongwe o moitseng motho le gore
o tlo kopana le yena e ka ba o mo tseba e ka ba ga o mo tsebe o ka ba o bereka le yena go ba ga o bereke le yena go ba o dula le yena ka gae so ra toro tšoe di tše ka bo serious o se wa di nyatša and then ge re tla ka sete ya mebereko ke kgwetše le gore go na le tše le gore ga o kgotsofale ka tšona o tlo tsoga o le motho le gore ga o kgotsofale wa ka mokgwa le dilo di sepela ka gona mohlomongwe e ka ba le mo šomang gona mohlomongwe e ka ba le business yona le yona mohlomongwe e ka ba le ka dithuto tša gago go na le ntho e le gore ga e nape o kgotsofatša 100% mo e leng gore go ka theletša di-science tša gago goba ditswela tša gago di ka ba di o fa molaetša wa gore na ke eng ntho o swantse gore o e dire goba di a go bontšha gore o berekela fase tsoša tlhogo o nagane ka leswa o kgone go ba le direction o se ka berekela fase o kgone go šupa le wena at the end of the day so go ba bangwe ke bona o ka kgotse le gore motlhong bile ga o kgotsofale ka mmereko wa gago maybe ga o kgotsofale ka mabaka ditšhelete ga o kgotsofale ka mokgwa le gore ba o treata ka gona goba mohlomongwe mmereko wa gago o tlwaetše mo e leng gore bile o thoma go bora ga o sa ipsina go le mmerekong wa gago o thoma o duma gore o ka dira something different goba o thoma o duma gore o ka tswa ka company wa ya company e nngwe so go ba bangwe yes le kry-ile that opportunity o ka tšea leeto today o movela to another place another job go ba bangwe maybe o na le business ya gago o ka tšea leeto today e dintho la gore either o stoka goba o attenda di-business meetings goba mohlomongwe go na le tše dingwe tše le gore o nyaka go di dira tše le gore di tlo adda on your business ye le wa e dira ka se sebaka go ba bangwe mohlomongwe le attenda di-courses di-workshops jalo le jalo ene go e le gore a berekile ena yes a ka ba le leeto le le wa le tšea le se go ya kgole kudu ka mokgwa mara ntho e le gore e amana le bokamoso ba gage leeto le o tla le tšang ke leeto le le gore le amana le trainings go hwetša tsebo jwale le jwalo and then ke bona o ka re o ba le maybe sort of di-nightmares ka ra bophelo ba gago ka nako tše dingwe ge dilo tša bophelo di sa sepela gabotse re thoma ba le di-negative thoughts so go ba le negative thoughts tše dintšhi mohlomongwe bošego ga o robala gabotse go ba le ditoro tša go tšhoša di gateletše jwalo le jwalo so ka nako nngwe o feela o kare you are not protected ya ba mohlomongwe ke nnete that feeling ye nngwe ke ka mokgwa mangelo ya go ba tliša molaetša ka gona ba go bontšha gore wena you are not protected well rena re ka ba re le ka go protecta but wena ga o ke protect wa lebala go ke protecta wa lebala gore ka nako nngwe wa sepela o ya mo yang gona e ka ba mošomong wa gago e ka ba sekolong e ka ba mohlomongwe ditoropong wa lebala gore kana mo yang gona o kopana le other people o kgona go affecta ke di-emotions tša batho ba bangwe o affecta ke di-energy tša bona o affecta ke di-energy tša lefelo le o ile mo go lona ka nako nngwe those energies they are not positive energies ke di-negative energies and yes di kgona go ke attacha mo mmeleng wa gago go boela gae o sepela le tšona then le go bo thabile but the minute o thoma o tsena ka gae pele o thoma o fifala o no kgwetša out of the blue o thoma go nyama ke tšona those negative energies e ba le tsela e leng gore go thoma o feel go ba le that feeling o be le mokgolo gore wa di tloša mo mmeleng wa gago wa di ntšha ka lapeng la gago di seke tša tloga go wena tša affecta other members of the family and then when coming to mabaka ditšhelete mabaka tšhelete a tla sepela gabotse tseba gore ntho o gareng o berekang ka yona gane jalo o e šomelang e tlo o tlišetša lehumo e tlo o tlišetša katlego in future you are on the right track o ka no ba sa kgotsofale ka mošomo wa gago ka se sebaka o ba sa kgotsofale ka salary ya gago ka se sebaka mare tseba gore wena mmereko wa gago it's like an investment dithuto tša gago ke investment business ya gago ke investment di tlo gola di tla o tlišetša mphufutšo one day ke bona o tlo thaba gobane o tlo kgwetša dimpho tše dintšhi ka bophelo ba gago o tlo phela bophelo bo le gore wena wa bolakatsa
le go sa lakatse go ba mohumi mara o tla phela phelo bo e leng gore ga o shothe tšhelete goba ga o shothe selo o kwa o kgotsofetse ka le tsona go le tsona. For some of you already you feel satisfied, you feel content, le kwa le thabile mo dipelong tša lena ka se le nago le sona gobane what you have ke ntho e le gore o e bereketse ka matsogo a gago, ke mphufutšo wa phatla ya gago, o kgotsofetse ka yona, o thabile ka yona, ga o llele mahumo a lefase mara o kgotsofetse ka se o nago le sona. That is why o le happy. It doesn't matter gore na o dula kae mara o kwa o thabile. It doesn't matter gore o na le eng ga o na eng, se o nang le sona se a go thabiša. And then ge re tla ka tša marato le di-relationships, today o tlo kgotsa o feel o kare kore o feel o kare well wena o bontšha batho ba bangwe lerato, o ba bontšha respect, but bona ga ba dire sowe. E ka ba kore this feeling e ka ba e le mo bathong ba bangwe goba go motho o mongwe, maybe motho o leng ka ra relationship le yena goba ngwana wa gago goba a member of the family goba o mongwe wa di-colleagues tša gago, batho ba berekang le bona. O ka feel o kare motho ke mo fa respect, ke mo fa lerato, ke mo fa support, but this person ga dire the same to me. Ka nako ngwe go ba le this feeling not because these people goba this person ga a go respect, ga o fe support, ga o fe lerato, e nompa e le gore wena ga o kgotsofale ka se o se hwetšago, wena o expecta more from other people, kore o expecta more than they can give to you. Ke problem yo nago le yona, and at the end e utlišetša di-negative thoughts ka batho ba bangwe. Go le kara relationship o ka ba le mogolo wa kgotšela gore wena you are too controlling, o controller your partner too much, goba ge e le gore o motswadi wa kgotšela ka mogae o motswadila o mo very very strict, o controller too much, goba ge e le mošomong o kgotšela gore wena o colleague e la o controller, o rata gore ge wena o bolela batho ka moka ba kgomole ba theeletše, o rata re ka metlha di-points o tšewe tša gago, tša ba bangwe wena wa dinyatša, ge batho ba ma bolela ga o ba theeletše. So go ra gore ke engwe ya dilo tše le o swantše o di change ka ra bophelo ba gago. Realize lerato goba bona lerato goba hlompho e le batho ba ba fa yona, and then we accept her as it is, we appreciate. O se ka kgotše ba le go se kgotsofale o demanda go fetišiša ka mokgwa e le gore bona ba go fa ka gona, kare o tla feletše ba motho le gore o ba greedy ka tlhago, ene bo greedy ke engwe ya di-emotions tše le gore ga di nyakege ka re ga maphelo a rena, ke engwe dilo tše le gore di re tlišetša di-negative energies, ke engwe dilo tše le gore di re tlišetša tshokolo ka ra maphelo a rena, di tswalela di-chakras tša rena, di šilafatša di-auras tša rena, moya wa rena wa palela ko o hlweka. And then molaetša wa bohlokwa wa today ke gore o swantše o ithute go balansa dilo tša tša bophelo, o balansa mošomo wa gago le di-relationships tša gago, o balansa lerato le o le kry-ang from batho ba bangwe le lerato le wena o ke ratang ka lona, ga mmogo le lerato le e leng gore wena o le offera batho ba bangwe. Molaetša wa bohlokwa ke gore ba re lebelela dilo tše di botse tše di tla ka ra bophelo ba gago. You are very very blessed, mara ka nako ngwe ga o bone mangelo a gago ba go rata, ba go protector, ba go romela dimpho, but because wena mohlomongwe o ba too greedy, and then that greediness e tlo dira gore o feletše o ba selfish, and then mafelelong wena o feletša e le gore o dirang ga o kgone go bona dimpho tšela, kore yona go ba selfish mola o dirang go dira gore wena o be blind, o thiba mahlo, wa palela ko o bona dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago, wa palela ko o bona batho ba go rata around you, batho ba go supporta around you, and ge o ka se change mekgwa yewe batho ba tla move away from wena ga nnyane o dirang wa ba koba ka ra bophelo ba gago. Ba re tseba gore
dimpho di tla go wena, dilo tse di botse di tla go wena se o santse gore o se dire ke ntho la go appreciate, o tsebe go ke humbler pele ga batho ba bangwe, o ba bontšhe lerato, o be le boikokobetso, o be le go ke thoba, o seke wa duma dilo tša batho ba bangwe. Ke a leboga.